nywesha Pep Guardiola amazi nywesha Pep Guardiola amazi hagarika umutima wa Pep Guardiola ariko mwana we sigaye ibyo yakoze birahagije utamudutwara kuko umupira w'amaguru uracyamukeneye have wa mwana w'uyu musaza n'umugabo w'ibigwi wrong pass iturutse ku munyargentine yitwa Nicolas Baroni Marcos Senes Chirigitima arayino bagize atuma France liye trouvé Liliane Gaetan Tapase kisuka Moswelini Pase sukari pass ice cream Pase nyonye Reba bafana ba Man City arangije bakura mu mwuka attention uyu mupeta contrôle mara droite orienté à gauche habutumwa witwa Didier Deschamps ubutumwa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Bufaransa bwira Roberto Martinez ko nawe yakoze ikosa abagenzi be bakoze uyu mwana twagombaga kuzicara tumuhanze amaso muri Amerika Mexique na Canada ubu buhanga ubu bumenyi iyi tara y'Imana iyi kado y'Imana iyi mpano y'Imana iyi diyama yatabwe mu butaka ariko yamaze kuboneka mu maso ya bamwe twagombaga kuzaba tuyogeza mu gikombe cy'isi bwira Pep Guardiola ati bwira uko Viana nsigi Manchester Pep amagara ababosi bagomba kunyambika uyu mwambaro hindukiza Gigito na Numa ngutara twaye igikombe cy'Iburayi garagura umupapa ngutwara twaye Champions League bwira Man City ko igikombe gishobora kuba kigenda isoro haguruka Pep Guardiola utozanye igihunga haguruka ucanga kunogonora shira mu biciki byose Panama Mubicuu ni GPS Panama hari impamvu match 16 Panama itaratsindwa hari impamvu Andonira za Chelsea zamushatse hari impamvu amakipe yose amwipimo n'ubuhanga n'ubushongore n'ubukaka afite n'uburyo Imana itoza mu buryo bwo kuyikarasa budasanzwe bebe Tsutsuma hani kunda Prasa dogre 90 no gonora Man City Panama kimwe Citizens karabaye